Akiaria hindi ya uheani wa fomu cia basari mwena wa Kahawa Wendani gicigo-ini kia Ruiru, gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani Wamatangi akinyiriria ati gutire murutwo ukwaga mathomo kumana na wagi wa bithi. Ni ya watu wakatuanyaga. Wamatangi augite thirikari ya kaunti ni hariirie guteithiriria arutwo hamwe na aciari kuria mangikorwo marabatara niguo gutigirira arutwo othe ni magia na mweke wa githomo. Tutige guturia ciana barabara matatu-ini angi makihaicaga boda boda atioka kugira mbeca iria ciatigarire balance ya bithi na mwana ingatagwo hindi ya kigerio. Hakuna sababu ni kwa nini watoto wetu wasisome. Kigina kia muigana wa ciringi milioni 500 nikio kaunti ya Kiambu ethukiirwo muigana uria ukuhuthika guteithiriria arutwo aria matari na uhoti muiganu wa kuriha bithi thukuru-ini cia secondary. Iyo iraheanagwo milioni 100 itaninete mwaka ndiramihura maita matatu tuheane milioni 300 kogo basari ni maita matatu. Tutakuwa tunapeana basari mara 5 zaidi ya vile tulipata ikipeanwa. Kuringana na gavana owandie kwamukira muigana wa ciringi milioni 6 hari mwaka, muigana uria uguteithiriria kuhura njeki na oho kwarahura mathomo kaunti-ini ino. Basari ilikuwa nakuja hapa milioni 1 kwa mwaka na hawa wakwa naona basari walikuwa napeana kimapendeleo girlfriend. Kuma Januari basari ya gavana ni kuma 5,000 kinya 10,000. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.